Жакшы байкем, ушул жерде уй алып туруп. Не порода экен бу? Айшир. Айшир аралашкан дейт мына. Канчанчыны тууптур байке? Бирди тууган экен. 2 тишек мына сүттөр ийип атат желин. 18 литр гарантия деди. 100 канча калдым дедиңиз? 153 миңге алыптыр туугандар. Мына Сокулук мал базарында. Мына Донка бар деген канал. Жакшы байке. Каяка алып кетесиң муну? Сокулукта эле, буйрусун байке. Мына ушул уй реальный алынган баа. Окей. Assalamu alaikum. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер. Бүгүн 1 декабрь 2024 жыл Сокулук мал базарына келдик. Көпчүлүктөрдүн суроолору боюнча каналды колдоп, бирден лайк тарс басып көрүңүздөр. Канча болот ушул? Баасын айтып койсоң? 135. Мына. Саан уй экен. 135 болуп атыптыр. Жаңы тугуч. Канча литр сүт берет экен? Билбейсиз. Билбейм, кузакаларда 40 литр берет деген үмүттө. Жакшы. Чоң сөйөктүү уйда. Чоң сөйөктүү экен, бирок жакшы уй экен. 40 литр берсин байке. Донка бар деген. Жакшы. Канчага бышпайат эми? Соода болуп атпайбы? 136 болуп атат. 136, Всё. 136 миңге бербей атат туганда. Аякта жакшы элитный уйлар ушул Сокулук мал базарына келсеңиздер болот. Моолардын ээлери барбы? Assalamu alaikum байке. Сиздики? Кимдики? Баалар канчадан билбейсиз? Так, тугандар, мына көрдүңүздөрбү? Кимдики деп сурасам бирөө жазыптыр кече. Кимдикин эмне кыласың, баасын айтпайсың деп. Эми эси жок болсо мен кайдан билем канчадан турат. Канча экен байке? Билбейсизби? Сиздики эмеси? Тиякта окшойт. Мына байлап коюптур. Көрөлүчү. Могу алабы канча? 150. Сиздикиби? Канчанын тууган бул? 4-сүн тууйт. Не порода бул? Галштин. Охо, канча литр сүт берет? 25 тууганда. Жаңы тууганда 25 литр сүт берет. 4 эмчеги тең иштейт, Рабочий. Канча уй бар берде сиздики? Бирөө эле? Кайсы бирөө? 3. Муну 3, Муну канча күрөң? Коңур. 126 миң. 5 ай боз. 5 ай боз. Сүтү да бар азыр, 12 литр сүтү да бар экен мына. Канчанчысын туйт эми ошондо? Бул экинчисин туйт экен. Бул кара уйчу? Бул да боз. Баасы? 110 миң дейт мына байкем. Номериңизди айтыңыз кызыккандарга. 0500 менен. 72 0102. Рахмат. Каякта болосуз? Сокулукта болот экен. Жакшы. Мына туугандар, бир-эки байкем көрүп алып мени. Жаанда видео тартып жүрөсүң, тартпай койбойсуң деген суроолор болду. Эми жаанда эмне кылып жүрөсүң дегендейчи. Мен 50-чи кызмат кылып жүрөм. Жаандабы, кардабы. Биздин подписчиктер күтөт. Ошолорду көргөзүш керек ошолорго. Канча баасы? 200. Узосу мененби? Болду байкелер. Соода болуп атыптыр, Канчага бербей атасыз? 170ке. Сиз тартпайм уйлар буйду. Донка бар. Жок, мына. Канча эркекпи? Эркек музоосу менен 100 канчага бербей атасыз? 170ке. Канча оюңуз? 190. Сиз канча бердиңиз байке? 170 миң бердим. 170 миңби? Болду мына. Соодаңыздарды берсин, Жакшы уй экен бирок музоосу менен. Канчанчы музоосу? Биринчи музоосу экен байкем. Соодаңыздарды берсин байке. Так, кандай? Канча? Ва алейкум салам. Түзүкпү? Иштер. Бас, кайтпа. 110 миң. 110 миң. Биринчи туут. 110 миң. Кунажын экен да? Жетай боз дейт. Эмне токол? Кайсыны? Кара үйдө. Могу? Оны. Кетип атканбы? Мына кетип калбады аның. Ал канча? 145 дейт. Жакшы, рахмат. Достор, бода мал мынакей. Мо навестин астына бода малдар. Кунажын баасы канча? Кандай? 20 деп атам. Семизби? Же боз. Боз. 120 миң деп атам. Жакшы. Рахмат. Канчага бербедиңиз? 110 миңге? 110 миңге бербептир туугандар. Уйлардын эң мыкты уйлары ушул. Сокулукта кандайсыз байке? Канча? 100 миң дейт. Бозбу? 5 ай боз. Сан 100 миң дейт. Достор, мынакта мындай өзүбүздүн жергиликтүү уйлар бар экен. Байке, бааларын айтып коесуз кандайсыз? Баалар.
80'den. Ha, rahmat. Mana 80 mingden deydi. Boğaz eken hazır. Görünüp turadi buna. 80'den deydi. Yaxşı. Assalomu alaykum. Aleyküm. Yaxşı. TikTok'un başına çağırıp basıyorum ben de. YouTube. Qayerda? Ko'rib turasiz seni. Voy, elde meni tartib olibmi akasi? Ha, kelar bozorga deganda turadi. Yaxshi, ana bir o'chirib qo'ying. Rahmat. Qilasiz qancha aka? Qanday? Jizon, ha? Jizon ekan. Jizon bosmi aka? Boz, ha? Jizon qunajibni. Jizon mingday. Buni o'zichi? Basni aytib qo'ysiz. Sarim. Ha. 105, he? Rahmat. 105. Elleri ko'p, bozor. Yaxshi. Mana nerede uylar var ekan? 3 uy. Ha. Son uylar, son uylar ekan. Gördünüzlermi? Aka qandaysiz? Bağlarını bir aytdingchi. 160. Muz olsun menen 160. Tak, yaxshi. Qanchanchi muz olsun? Qana muz olsun? 3-cü muz olsun. Urg'achi va erkakchi? Urg'achi. Qancha litr sut beradi? 3-chi muz olsun. 16 litrga garantiya. Garanti 16. Yaxshi. Mo'g'u mo'g'uyimiz cho'ngroq. 130. 130 ming so'rab otasiz. 14-15 süt beradi, he? Arqi-charqi. 120. 120 ming so'm, he? O 12 litr süt beradi. 12 litr süt beradi. Kengsiz bayka o'tib ketayın, he? Archaqdan da ko'rgazib berayinchi, tug'anlar. He, mana kelinlerin, o, to'nqabar. Mana do'stlar, ko'ringizlar, kelinlerin. Mana hozir nomerini so'rab ko'ramiz, bersa aytamiz, tug'anlar. Yaxshi uylar ekan. Bayka 4 temchega teng ishlaydimi? Bardig'i. Рабочий. Qayoqdan moli? Qaravaltaniki ekan, tug'anlar, mana. Qaravalta. Telefon aytasizmi? Qiziqqanlarga. Qo'ldanboy. Bo'ldi. Telefon qo'ldanboydi ekan. Siznikichi bayka qandaysiz? Aytib qo'ysiz bahasini. 120 mingdan. Süt yeyotadi-ku chirkini. 120 ming. Qanchanchini tug'an ham bu? 5-chi turuq. 5-chi tug'an, he? Qancha litr beradi? Hozir bo'z 7,5 oy. Ha, 7,5 oy bo'z shu. Hozir san 8-10 gacha ham beradi ekan deydi. Qanchaga bermadingiz? 105 ga bergan. 105 ga. Bo'ldi, tug'an. Rahmat, he? 105 mingga berib beribdir ekan meniki. 4 emchekdan ishlaydi ekan. Ha? Nomer aytasizmi qiziqqanlarga? O. Ayting sanda. 779 Ha? 90 94 89. Shu nomerlarga baylasanglar bo'ladi. Qayoqdan mol? Qaravolta. Qaravalta. Bo'ldi, rahmat. O'tib ketaylik. Qaravalta. Qaravaltani tart degan bir tug'anlar ko'rib o'tib ketaylik. Qaravaltani mahalla bu yoqda ekan tug'anlar, Soquluq. Soquluqda ekan. Meniki bozor barabas bersa Qaravaltaga da. Tug'anlar aqrin ochret bilan To'qmoq, Soquluq, Qaravalta. Sizlar bizga qatalingizlar, anan videoga turdirmay like'dan berib turingizlar. Azal notar qo'ying, boraman. Qandaysiz? Qaysi uylar? Shuni? Чисто alato. Birinchi tut, he? Qana? Mo'g'u. Birinchi tut ekan. Birinchi tug'andalar qancha beradi? 18 litr süt beradi bunda. Shu bahasichi? 140 ming deydi. 7,5 oy bo'z ekan do'stlar. Mo'g'uyda yaxshi ekan. 138 ga berib yotdi qarani. Sizniki qancha boyga? Bo'z ekan, he? 135 to'yin deb qoldi mana. Qanchanchisi to'ydi? 5-chisini to'ydi ekan mana. Tag'i mo qara qancha? 145 ming. Nomer aytasizmi? Bulardan sizniki? Bularning balarini aytaveringiz. Yo'q, uylar tartatam sizniki. Aytavering. Basın. 85 tane boz. Nomeringizni ayting sanda. 222 86 16 10. Mana shu nomerlarga baylansangizdar, To'nqabar degan kanal. Mana shu uylar bor ekan, 5 uy. Yaxshi. Bayga qancha bayga? 100 deydi. Yaxshi. Muzolsi bilan bu yerda bir uy bor ekan. Boz, he? Siznikidan ko'rsataychi. Boz, san. Mana qancha litr süt beradi tug'anda? 8 litr hozir. Yo'q, hozir damni. Ha, hozir 8 litr beradi. Qanchanchini to'ydimi? Yemi ikkinchisini. Yemi ikkinchisini to'ydi ekan. Qanchaga berib edingiz sizda? So'radimi? O 90 ga berib. 90 ga berib aytasiz. 90 ga berib aytadi ekan baykan. Sodangizni bersin. Buyursa sotilib ketsin, he?
Muna muzolu uy kimniki? Qancha bas? Aytib qo'yasizmi? 125 lira otamiz. Muzosi urg'achimi? Erkek. Erkek 125 ming. Birinchi tut bu. Birinchi turda o. Ha, birinchi tut ekan. Yaxshi. Qanchaga berib edingiz? 120 ga. 120. Bo'ldi. Qana jirchi az buni. Qana bu yerda da uylar bor ekan, yaxshi uylar, muzolar menen ekan. Muzolar menen mana. Cho'ng uylar ekan. Qancha litr sut beradi shu? 20 litr sut beradi. Qanchanchi muzosi? 5-inchisi. 5-inchi. Bulchu? 5-inchisi bunda. Bunda 5-inchisi. Torpaqlar urg'ach ekan. Basichi buni? 65 dan. 165 dan deydi buni. Qarang'iroq bo'lyapti ham. Qo'ldan kelishincha ko'rgazib beramiz. 4 enchakdan ishlaydi? 4 dan ishlaydi. 4 dan ishlaydi. Birde ishlaydigan. Qancha litr beradi shu? Cho'ng jelni. 20 dan nari beryapti. 20 dan nari beryapti. Nomering aytaymi? 505 505 27 27 0590. 0590. Bozordan keyin qayerda olasizmi? Belotsky. Belotsky ekan, tug'anlar mana. Shu uylarni esini chala berasizlar. Mo xunasindagi seniki? Jana tartiq bilan keldi. Mana shu xuna yangi tuvat turgan xunaziniki. Birinchi tut nomerlarini chalsanglar bo'ladi. Bo'ldi? Ma'qul. Tak, do'stlar, emi bu yerdan mo ala uylarning nesi bor ekan? Baka siznikimi? Bulchi. Siznikimi emasmi? Mo uyda bor ekan, cho'ng uy. Ha. Baka bu qancha mo bahsi? Siznikimi emasmi? Baka meniki emas deydi, bardi qile. Yaxshi uylar bor ekan, bor-ku. Soqulukka gelsengizler, çınlığında yaxshi uylar şu Soqulukda kel. Kelip alsangızlar bo'ladi. Muzolu uy qancha? Aka? 100 bin lira. 100 ming ele. Ha, yaxshi. Urg'achi u. Torpoq. Urg'achi. 100 ming. Don qabar. Don qabar degan. Qanchaga berib edingiz? 90 ga. 90 ga so'rayapti. Yaxshi. 90 mingga so'rayaptir, beribdir. Endi biz akırın ko'rsatib beraylik, yaxshi uylarni. Biroq endi chiqqanlarini tartib ko'rgazib o'tamiz-da. Qancha muzosi menen? Satıldı. Ha? Yo'q. Satıldı. Qanchaga ketdi? 130 mingga ketdi mana. 130, rahmat. Hayırlı olsun. 130 mingga ketibdi. Bu qancha ekan? Satıldı. Qancha ekan? Qanchaga ketdi? 200 bin, 200 mingga ketdi. Satıladi. Ha, bo'g'izmi qisirmi? Bozda. Taza Şivit ikinci pokoleniya. Ha, birovlar da sizda? Var tabi. Barmi? Nomer aytasizmi? 0500 menen 493 492. Bol, şu nomerlarga baylansanızlar. Bunaka Şivitser gerek bolsa chala bergile deydi. Adres aytыңыз, qayerдасыз? Qarabalta. Mana sizniki uşul. 18 litr süt berет, torpog'i menen satıladi ekan. Qanchachi muzosi? 4-chi muzosin tuğuptur. Noqda barmi? Mana bulda 120 ming deydi. Bul bo'san. Mo'chi. Sen arqama tur, sen tartmayman. Bul 20 litr süt beradi mana. Yaxshi uy ekan-a, biroq qanchanchini tug'an? 4-chi tut. Shunda uylar kerak bo'lsa, hozirgi nomerlarga baylansangiz bo'ladi bunda. Qaysini? Erkek to'polmi. Mo'g'u, qancha bun bas? Bunda 150 erkek to'polmi. 150 ming. Mana erkek torpog'i mana. 150 ming deydi. Bunun qancha litr beradi? 15. 15 litr süt beradi ekan. Do'stlar, hozirgi nomerlarga baylansanızlar bo'ladi. Qaysi buni? Cetay bol. Jetay bo'z. Yaxshi ekan. 185. 185. Qanchachisi 27 ichinde? litre. Dördüncüsü. 4-chisini to'ydi. 27 litre. 27 litr süt beradi ekan. Yaxshi, balki qayoqda moli? Karabalta. Qarabalta. Nomer aytasizmi? 73 gram. 0773 menen. 79 01 17. 79 01 17. Buna dostlar, şu uydun esi Qarabalta. Balki Qarabaltada bugun bozor-ku, bu yoqqa keldingizmi? Oo, bu yoqqa geldi. Ayaqda ancha bo'lmayadi. Ayaqda Ancha. Ha, bo'ldi. Sodangizni bersin. Mana dostlar, uqdingizlar, o'shaning uchun Qarabaltaga biz bormadik. Ayaqdagilar butunlay Soqulukka kelishadi ekan. Negizi. Çöptün barida shul yoqqa keladi ekan, jilqi degandek. Maldi. Tartib ko'rgazib bitdik sağın uylarni. Dostlar, qo'ldan kelishincha buni satıldı jana ko'rdingizlar. Shu bilan videoni oyoqlaymiz. Sog' salomatda turingizlar. Keyingi videolarga chayin uyg'ishguncha amandiqda jolug'ishguncha degandek. Charbangizlarga bereke bersin.
Мына Сокулук мал базары. Видеоға тарс лайктан басып, каттала элек болсоңуздар, катталып, оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар. Сөз катталып көрүңүздөр.